Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngithatha ngigeza amazinyo fast lapha esipilini nami khe ngizibukele ngathi ngiyibheli. Niyabazi mara sebamesona esipilini bageza amazinyo ngalama toothbrush lawa seClicks lawa anokuvaporate sona lana emlomeni. Yes toothbrush yakhona bo masinini ngithize ngiyabheka lapha eClicks ayiduri ithi Gomcake. Mina ngeke ngayithenga toothbrush 500 yes sinangaphi capable ukuthi ngangibulala fast nje. Imagine usathu ugeza amazinyo lapha lethi idubulele engine nevaporate lana phakathi ikushayela isipilini lesesilingako lapha emphimbeni isigamu. So mina vele ngiright kulama old school ingcono next week ingoma yagodoka bosikhuba ngama toothbrush nama vaslap lapha nama Colgate. Umuntu kudala wagcina nokuchange ivaslap. Yeah, I'm 100% sure ukuthi vele from next week izinto zokugeza lana kimi izabe zithi baba. I-toothbrush ngiyichange every week ivaslap ngigeza ngalo kayi-1 ngiyalala. Yabazi mara lapha sebamemezela bathi ivaslap nesipha zibuya ukharisi yakomrhugi. Usathi usagunya amathi lapha uze bathi itanapasa nevaslap uzibuya kugogo yakomrhugi. Usathi usarelaxile lapha uze bathi nasi ne-toothbrush nayo ubuya kumani yakomrhugi. Ngiyakutshela-ke lapho mfana bakubona ukuthi kuhle wena bongageza manje bafuna ukuthi ugeze ube sikuni ungasabi ne-excuse. Hena umcuti wabachange abafazi yonke. Yes namuhla kaphathanga be-matching outfit is a true definition of uJonas. Bheka lona bamjikele lapha nginesho njengoba sebaskimini so bacoca ngalapha ukuthi ukhohlakele vele loyi. Bheka manje usijikele. Nayazi bosi lenhlobo lena amantombazane ethi mayigilo umfana oyi-1 bese yaskimana kahle vane nifuna ukuyenzani girls ake ningicoceleni. Uma ngala abantu sebayiskim feri sebayakhomentelana lapha ku Facebook. Yo umuhle chomi, umuhle yani chomi ngoba nina bendlelana umuntu. And honestly speaking ama friendship anjala awekho right shama kukho right uskim umuntu okwamlimaza yonke. Erre uza kulimaza kabuhlungu ngapha. What if ukuplanela revenge? Ayizasho sivuka izinja zegame madoda umshana wami. Wola. Ningibona ngivuke elikangaka madoda ngigcoke namagawuni umama kamshana namuhle emsebenzini nere uyongishiye nomthombo. So vela ngina choice kumele ngidishe lapha ngikatele izinkukhu zakaMagogo ukuthi zingawuhupha. Futhi ku-SK manje khona inkukhu enamadzinyana. Yazi inkukhu enamadzinyana ukuthi ithanda ukugubha njani. Yes into encane iyagubha. Zingcono lezi ezinkulu ngiyazazi zimane zubheke nje zidlula. Thema ngisadishile lapha ngathi ngibheke izinyawo zami mangithi xa yes moslamazipho lawo seyamade kakhulu azongidabulela makonto. And ngiyazi banengabika abanamazipho alingana nalawo wami futhi lawo amancane abanye wabo made udlula lawo wami. Njengoba ubona le video sobe ukhumbula ukuthi yes konje ngithize ngiyojuba amazipho. Umuntu una 3 weeks abalisa athi ujuba amazipho marathon next kusuku enawo amazipho ayakhohleka. Ngangcono wasezandleni yakhona waluma lapho wazi. Ayina le clipara lena ithembiso ngiyese singathi isikorokoronyana phela amazipho sezinyaweni acinile afuna iclipara ebukhala. Ngathi ngiyabona lapha ngisathi ngijuba izipho ngibona iclipara igamuka phakathi. Ngizosho ukuthi umuntu osilapha kana amazipho ushaya ngesele. Hey na into lana emsisileni wabobhonzo lokayisuku ngiyese sihlezi women etsona yona yikho buhlungu mara ikhona iyanyanyisa phela. Kumele siyohamba emabeach lapha abantu babobheka abobhonzo lapha babona ubhonzo ambashe ngathi angagezi nokugeza. Mara ngiyanazi ke nina bangani bami nibomagayava yini into engayithela lana engalungisa fast. Hayi nayo ke inkinga seyavela ke lapha ke phela mina ngazi ukuthi ngigadi izinkukhu zakaMagogo ukuthi zingagibeli lana phezulu komthombo cause zizohatshela lena le. Hayi mara ngathi inkukhu zona zikho ke inkukhu yakhona nayo iyavela ke manje. Hey wena mrazana suka lapho man. Hey kuyahlupha lokhu nokubovu ngathi itamata sebusika. Enhle kahle kumele ngimkerela amaphondo lenhloko ishaya umoya azokhona ukulalela. Abona ukuthi hey lapha kugadangwa. Thize mangisahlezi lapha ngizifone yami yakhala mangithi tililing hello bathi hey lo mthombo sikunika sona so ugayile na. Yes sesingakhumbula ukuthi konje kune order lo mthombo ngathi yazi nathi ngisikime msinyazane ngowenza. And nalo mshini ogaya bongekho iviki lonke that's why ngikhohliwe nokukhohlwa mara cabanga ngibe nenhlanhla ke mabafona lo mshini bona 2 hours ucedile ukufika lana endlini. Baba omncane amulethe ekseni. Bheka nje nayiphelanga ne10 minutes nginikhuzile ukuthi ukuskima umuntu weka umuntu wakhe akusi right. Bheka manje sebabuyelene lapha bahamba bonke boyitrainer wena uselele endleleni. Bathathe Jonas. Yabona empilweni kuyenzeka ukuthi ucabane nomuntu ngento personal make sure ukuthi udlalele ekudeni nalomuntu loyo baba. Nanoma ngazama ukusondeza kuwa yenze ngathi yena seka right. Hey be careful mfana. Abantu lana ngaphandle bayawabamba amagrudge hayi kancane. Most abantu abashona etshwaleni ngama alcohol poisoning ingenxa yezinto ezifana nalezo. Uthi mina nalomuntu ona sesi right isala wakudala 2010. Hey baso. Hayi mina naye sesi right. Make it make sense ukuthi ucolela kanjani umuntu omcabanisa nomndeni. Ucolela kanjani umuntu omcoshisa emsebenzini. Umuntu omphucisa inkomlemweni. Umuntu walala nomuntu wakhe. Hani nanthatha ama chances nisazolima lathi nginiyekela. Nangoko omunye uyavela lapha ngisasebenza. Rather be safe than sorry. Enhle manje azinathi ngimthuse ngalo mshini fast. Ayi washadla phansi ugele mfana. Yes sesiphat lespeedless ugele abaleka ngaso lespeedless esifunaka ke emjolweni. Azanke ngihleke kangaka. Uthi ubalekela kumshana lapha nepitbull izivele ezimshaya ngesitolo ngathi azibona ukuthi kuyenzakalani. Uvelo wabona ukuthi ayikhona ngathi indaba yalana ngaphandle ngisebenzile athi ngibalekele endlini fast. Ayi ngimlandele njalo ngecamera mfana kakhali lana endleleni. Asikisi girl. Bheka ukhunyise njani yabona abantwana balana ngithi bayisabi interasa ngikhumbula nomshana makasesemncane. Bheka cala makathi wenza izinto ezisinakisi lapha bengikhona
kufana nokulayita i-hair dryer ngasesami abekabaleka gone ngangamthembisa yona thule du fast bese sengigaya lapha edlisa ngigaya umthombo omningi ibheknyana encazanyana lapha ephela le dustline ephuma lapha iyamora kahle kahle umuntu kumele athole i-PPE ngivele ngaceda fast futhi lapha ngasho ngigoce extension phela balinde mina lapha etown ukuthi ngilethele umthombo phela nemali edelivered nangapha sengidlile ngabe ngibiza iBolt ngimikisele wona manje akuna choice ke mfana kusho kona ukuthi kumele ngidumise ikari ngumikise mina sele